Ndagusuhuje ngwaye n'ikaze itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho nona amakuru yihutirwa cyane n'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza igisirikare cy'umutwe wa Alliance Fleuve Congo ma 23 ukomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi. Uretse ko hongeye kuba imirwano nyuma yo gusubiranamo gukomeye cyane kwa Wazalendo ndetse n'ingabo za FDLR bose bataka ku buryo bukomeye cyane bakarasana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bagishinja kubakubitisha mu gace ka Puezero kamaze kwigarurirwa na MLDP kwirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zamaze kwemeza neza ko ma 23 ari yazifashije kugira ngo zibashe kwigarurira ibi bice. Ibintu bisa naho bikomeye cyane amakimbirane hagati y'izi ngabo arimo aratuma benshi cyane mu basirikare babo batakaza ubuzima ndetse hakaza kugaragara icyuho mu bijyanye no kuza guhuza uburyo bw'imirwanire. FDLR na Wazalendo barimo barasana ku buryo bukomeye cyane barasa igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyaga ingabo za leta ya Kongo nazo zikirwanaho zikabamishamo urufaya rw'amasasu rusheringana hagati y'izi ngabo ubundi zasenyeraga umugozi umwe bitewe n'ikindi bubikubwire abari kwatakariza ubuzima, dore ko biri gutuma 23 byungukiramo ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane ku musozi wa Baruta. Niki gitumye ingabo z'abarundi zihamanikwa ndetse zikaba zimaze kugwa ahangaha kuri uyu musozi ku buryo buteye ubwoba? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyananiwe kongera guhagarara no kwirwanaho mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kwa divansinga zisa naho zegera ibice 23 yaririmo, ariko noneho bikaba byabashije gukomwa mu nkokora. Angaha ku musozi wa Baruta ndetse n'ibice bitandukanye hasa naho habereye ibitendo karabutaka y'ingabo z'abarundi zongeye kumanikwa. Ibi ndabikubwira ndabifite cyane muri izi nkuru ndibugusobanurire ibyabaye. Ibitendo bikomeye cyane ndi kukubwira neza ko bisa naho intare za Sarambwe zongeye gusara zasizoye zerekeza mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira nyuma yo gukuramo Puezero n'ibindi bice. Amabariyeri y'ingabo za Wazalendo ndetse na FDLR yose yamaze kugenda ariturwa. Ubu imihanda imwe n'imwe ni nyabagendwa nyuma yuko bari barafashe abaturage batuye mu Minembwe bakabashyira mu kato, ibintu bitashimishije izi ngabo, ari nayo mpamvu zakomeje kuba azirwana umuhenerezo. Reka twinjirane muri izi nkuru zikomeye cyane zigezweho aka kanya nkubwire igitumye ingabo z'u Burundi zimanikirwa hano kuri uyu musozi wa Baruta, ndetse ndakubwira igitumye FDLR Wazalendo basubiranamo n'ingabo za leta ya Kongo bakarasana ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira imigambi iri kugaragaza ko 23 n'ibimenyetso bigaragaza ko yatangiye gusubira mu mujyi wa Uvira. Amabariyeri yavuyeho. Ibi nibyo ngiye kukubwira ndetse tuganira cyane uri ingenzi wowe tugiye kubana muri aya makuru. Ibintu ntabwo byoroshye na gato ya ibintu birakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane, ni inkuru ibereye ku musozi wa Baruta. Umusozi wa Baruta wongeye kuberaho ibitendo bikomeye cyane, bisa naho abarundi uyu musozi wabereye inzira y'umusaraba ku mirwano ikomeye cyane bahanganagamo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Abarundi kandi inkuru zivuga neza ko ibyo bahuriye nabyo kuri uyu musozi bisa naho biteye ubwoba, kuko ingabo z'abarundi zahicuye zari nyinshi cyane nyuma yuko uyu musozi ugoswe ndetse ukazengurukwa n'ingabo za 23 bikaza kurangira abarundi bari bahari babaretse bagatangira kurasa amasasu ndetse n'intwaro bari bafite bakarasa bagasheringa bagira ko bari kwirukana 23 yari hakurya. Kumbi 23 yamaze kubagota ndetse amasasu amaze kubashana, kuko nta ramforo cyangwa se na backup bari bubone ibageraho bamaze gukoterwa kuri uyu musozi. Ibyo byaje gutuma 23 itangira kuzamuka ibataka ibasanga kuri uyu musozi. Amasasu yari yamaze gushira ndetse bisa naho n'abasirikare bakuru bari bakamandinze uru rugamba bari bamaze kuba bava muri ibi bice bitewe nuko babonaga neza ko hashobora kuza kuba ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare barenga 150 b'abarundi batangiye kwirwanaho bakoresha bimwe mu bice by'amabuye nk'uko byagaragaye nyuma yuko amasasu yari abashiranye bazengurukiwe kuri uyu musozi. 23 yabarashaho amasasu menshi cyane, bisa naho bafashe umwanzuro wo kurekeraho kurwana, basa naho bamanitse igitambaro cy'umweru cyerekana neza ko batagishoboye guhangana.
aha rero ibyababayeho nibyo benshi bavuze neza ko ari ibintu bibi cyane. Ubwo izi ngabo z'abarundi nyuma y'uko zari ziri kwikarakasa zifite igitutu gikomeye cyane zirimo zirasa ubutisa, bisa naho 23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane maze ihita ibasanga kuri uyu musozi aho itigeze inababarira mu gihe bari bafashe umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo kuza kuba bashyira imbunda hejuru bakerekana neza ko batakishoboye kurwana. 23 yavuze neza ko icyatumye babanika izi ntwaro ari uko zari zamaze gushiramo amasasu, naho bundi bari bafite umutima wo gukomeza kurasa paka, ari nacyo cyatumye 23 nayo ibinjirira ibarasa nta mbabazi. Abasirikare barenga 150 bahasize ubuzima. Ibintu bivugwa ko byageze ku butaka bw'u Burundi hariya Igitega aho perezida w'igihugu cy'u Burundi atuye. Bamwe mu basirikare basa naho bari gutekereza iyi nkuru ngo bagahinda imishyitsi bagatitira cyane bitewe n'ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibisa naho ari imiyaga myinshi cyane irimo irakubita yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana imiyaga myinshi cyane irerekeza mu mujyi wa Uvira. 23 yamaze kuva mu birindiro byayo imanuka nyuma yo gufata Puezero, agace kari strategique mu by'urugamba kurusha utundi mwabira bice. Ubu yamaze kumanuka neza neza, amabariyeri ya Wazarendo yamaze kugenda akurwa mu nzira. Ikigezweho ni ikiko ari ukwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bari babarizwa mu bice bya Minembwe ndetse n'igice kinini cya Mikenke basaga naho bashyizwe muri karantine mu kato muri guma mu rugo n'amabariyeri y'izi ngabo za Wazarendo na FDLR zabafungiranye zidashaka ko bongera gutarabuka. Aya yose yamaze gukurwaho, imihanda myinshi yamaze kuba nyabagendwa. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko 23 higeze hahita hahinduka amahoro, ariko kandi hakomeje kugaragara imirambo myinshi cyane muri izi nzira ndetse n'iyi mihanda. Ni imirambo y'ingabo z'abarundi yanyanyagiye nyuma y'imirwano yamaze kugenda ihabera. Ubu tuvugana rero inkuru yamaze gucicikana ko uyu mugabo Generali Byamungu ari we wayoboye ndetse wanatanze itegeko ry'iyi ambushi ikomeye cyane. Imitego ingabo z'abarundi zamaze kugwamo ndetse uretse kuba hafashwe Colonel Ndikumana wo mu ngabo z'u Burundi, amakuru yemeza neza ko harasuwe abandi basirikare benshi cyane b'abarundi ubwo bari bamaze kugwa mu gacuka ingabo za 23 basa naho batiteguye baza gutungurwa n'ibyo babonye. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya FC 23 cyaje kuba gicakira uyu mugabo bitewe n'amatsinda y'abasirikare ba 23 bari bamaze kwiteguriza ingabo z'abarundi zari zafashe umwanzuro wo kwigira muri iyi misozi ndetse ikikije umujyi wa Uvira nk'uko amakuru agenda abivuga. Amakuru rero aremeza neza ko ubu inkuru mbi zamaze gucicikana, communication yihuse cyane. Abahakurya i Bujumbura na Kinshasa baza kumenya izi nkuru ko iyi migambi yamaze gupfuba, ndetse amakuru akavuga neza ko ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence uyu nyiri cyubahiro Generali Neva yamaze kuba atangira operasiyo zikomeye cyane zo kureba uko yagabanya umubare w'abasirikare b'u Burundi bari kuri ubutaka maze ngo bakaza kujya hafi n'umupaka w'u Burundi aho kuba bakomeza kwishora muri uru rugamba. Ibi byo kuba bashyira abasirikare hafi n'umupaka w'u Burundi ni mu rwego rwo kugabanya abasirikare maze ngo bakaza kuba babashyira ku mipaka bakaba bakirinda guterwa n'uwari wese uturutse kuri ubutaka bwa Kongo, ariko kuba bakongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo bikaza kugenda abikurwaho. Amakuru rero aragaragaza neza ko ubu tuvugana igikuba cyacitse n'ubundi imisozi ikikije umujyi wa Uvira bisa nkaho 23 ikifitemo ijambo rikomeye cyane. 23 kandi yamaze kugaragaza neza ko abasirikare benshi cyane yamaze kohereza muri bice nabo bari bamaze kwametiriza basaga n'abafite mapu ya buri gace, dore ko amakuru avuga neza ko izi ngabo z'u Burundi no kuba zaguye muri uyu mutego ari uko zagenderaga inzira zisa naho zitamenyereye. Ibi bice ni ibice by'imisozi harimo ibibaya, ndetse kugenda muri ibi bice utamenyereye ushobora kwisanga waguye mu gacu k'ingabo nk'uko byabaye kuri izi ngabo z'u Burundi, ariko byari byamaze gupangwa na 23 kugeza ubwo urupfu rwa Colonel Ndikumana w'u Burundi bamwe bagiye bita urupfu ariko atishwe ahubwo yafashwe ari muzima. Uyu mugabo ubu tuvugana ari mu maboko ya AFC 23
ibi byose biri kuba mu gihe igisirikare cy'u Burundi kiri mu mujyi wa Uvira cyamaze gushya ubwoba, bavuga neza ko mu 23 mu gihe cyose ibifite ibi bice twakita iby'ingenzi ahangaha ku butaka bwa Kongo bikomeza kugenda bigora ndetse bigahangayikisha ku buryo bukomeye cyane ingabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bisa nk'aho imisozi yose n'ubundi ikikije umujyi wa Uvira mu 23 yamaze kugenda iyigarurira, uretse imisozi mikeya bivugwa neza ko igomba kwerekezwamo ingabo ndetse igashingwaho zimwe mu mbunda ndende zirasakure zishobora kurasa mu mujyi wa Uvira mu gihe haba habaye iyi kesi yose ishobora gutuma mu 23 ya divansinga ikerekeza muri uyu mujyi rwagati. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru yamaze kugaragaza neza ko abenshi basa naho uru rugamba bamaze kurushyira mu maboko y'abarundi, ibyo abarundi bavuga neza ko bibananiza cyane ndetse n'ibi bice baba batamenyereye nko kuri ubu gutakaza umwe mu basirikare bakuru ndetse umwe mu bakamanda b'urugamba ndetse akaba umwe mu bari bafite runini cyane bafatiye izi ngabo z'u Burundi. Ibi nabyo biraza kugenda bica intege ingabo z'abarundi, bivugwa neza ko ubu ngubu zamaze no gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza ku mipaka, gusa bakaza kurekera izi ngabo z'u Burundi, izi ngabo za leta ya Kongo zikaza kuba zirekerwa urugamba, abarundi bakaza kwisubirira inyuma hafi n'imipaka yabo. Ibi rero biraza gushyira mu kaga gakomeye cyane Tshisekedi kuri ubu ngubu. Ingabo ze zari zaramaze kumera nk'aho zidebetse ndetse zigaragaza neza ko urugamba rusa naho rwamaze kujya mu ntoki z'abarundi 100%. Ibice bitandukanye abarundi barimo basa naho bari kwitegura kuba bavamo, kuko byagaragaye neza ko 23 ikomeje kugenda ibababaza mu buryo batari bateganyije. Ubu tuvugana inkuru zituruka i Bujumbura ndetse na Gitega, ni inkuru mbi cyane zemeza neza ko abasirikare b'u Burundi basa n'abatangiye ikimeze nkaho ari ukwigumura, kwigaragambya. Abasirikare benshi ntabwo bumviye filozofi yo kohera abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka bwa Kongo, aho bakomeje kugwa. Ibi byose bikegekwa ku mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, ndetse hakaza kuvugwa amakuru menshi cyane yemeza neza ko uyu mugabo Colonel Ndikumana atari we wenyine wacakiwe, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima nabo babarizwa mu basirikare bakuru ndetse mu gisirikare cy'u Burundi. Habaye operation Karabutaka aho 23 yatumye abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, abakomando ruharwa nabo bari hafi aho bakomeza kugenda babungabunga. Backup snipers bivugwa neza ko bagera kuri 4 bacungaga igitero cyose gishobora kuza kugaba, ndetse yaba ari icya drone ndetse n'ikinyuze ku butaka cyashoboraga kuza kwitambika iyi operation. Ibyatumye iza kugenda neza, iba successful 100%. Ubu tuvugana 23 yongeye gucakira bamwe mu bacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru zivuga neza ko aba bacancuro nubwo bafashwe ariko batahise bicwa, uretse umwe wari wamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane, wakomeretse mu mirwano yabayeho gukozanyaho muri iyi operation. Iyo operation bivugwa neza ko nta musirikare n'umwe wa 23 ubashije kuhakomerekera, kuko no operation yatunguranye cyane ndetse ibisa nkaho hari habayeho kwirara ku buryo budasanzwe, aho aba bacancuro nta gisa nkaho cyari ikidasanzwe kibarinze. Ubusanzwe bano baba bafite abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse basa naho ari n'abakomeye babacungira umutekano kugira ngo bakomeze kwifashisha aba bacancuro mu bijyanye no kugurutsa amadrone no kurasa ibibombe bakoresheje izi Sukhoi 25 ndetse n'izi za CH4 ndetse na drone zo mu bwoko bwa kamikazi. Aba rero bisa naho aribo bari bafatiye runini igisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye n'ibitero by'ikirere. Kuri ubu rero ntabwo birimo birakunda. Ikigaragara nuko igisirikare cya 23 gikomeje kugenda gikora operation zose zishoboka kugira ngo kibashe kugenda gica intege igisirikare cya Kongo cyari cyarakomeje kugenda cyifashisha izi mbaraga z'abacancuro mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kuba bakontorora ikirere ndetse no kugurutsamwe amadrone. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo intsinzwi yacyo iri kugenda
igaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi kugeza ubu bongeye kugwa muri ambushi ikomeye cyane ya M23, aho agahinda kongeye gutaha i Bujumbura na Gitega ndetse na Kinshasa muri rusange. Ibi byose birakomeza kugenda biba umutwaro ukomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi uri kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka, ndetse bivugwa neza ko uyu mwaka uza umukuru w'igihugu ashobora kuzongera kwitambikwa ku buryo bukomeye cyane, kuko bisa naho abaturage benshi cyane bamaze kurakara, bavuga neza ko ingabo zabo ziri kugwa kuri ubu butaka, byose bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu, bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana hakomeje bombori zikomeye cyane ziri kuvugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko harimo n'abakuru mu gisoda cy'u Burundi bamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibi byose M23 akaba ariyo ibiri nyuma y'uko abarundi bari bamaze kwambuka bakagwa mu mutego, ndetse n'intwaro zabo zikaza kugenda zisigaranwa na M23 muri rusange. Ibintu ntago byoroshye na gato, ndetse hakomeje kugenda hagaragara umwuka utari mwiza ndetse hagati muri eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko inkuru zigenda zituruka Bujumbura na Gitega zibigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana igisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Benshi bati iyi Kivu Republic iraza kuba iri mu ruhe rwego, ese iraza kwemezwa? Ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko ibyangombwa hafi ya byose byamaze kugenda byemezwa. Amakuru aremeza neza ko M23 yagiye isabwa raporo z'imikorere yayo, ndetse hakoherezwa abo twakita nk'abasupervisor mu bihe bigiye bitandukanye, bagombaga kureba niba koko ibyo M23 itanga muri raporo imibereho myiza y'abaturage, uko umutekano umeze mu bice yamaze kwigarurira, ndetse niba bihura n'ibyagiye bitangwa. Ubuyobozi bw'ibanze bwashyizweho, igipolisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa. Na n'ubu ku munsi w'ejo hagaragaye amashusho Colonel Nanga ndetse n'abandi bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa byo gutangiza imihanda mishya izajya igendwamo, mu gihe muri iyi leta ya Kongo hatigeze hagaragara igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuza kuba bashyiraho iyi mihanda izajya ikoreshwa n'abaturage mu buryo bwa transport, ndetse kimwe mu kibazo gikomeye cyane cyasanzwe kuri ubu butaka. Ibi byose nimwe mu byagiye bigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 cyamaze gushinga leta, ahubwo igisigaye ari ukubona zimwe mu mpapuro. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kubwira perezida w'igihugu cya Kongo ko ibi ngibi bidashoboka, ndetse ko azamufasha guhangana kugeza ku munota wa nyuma. Nyamara bisa nkaho ibyo azahangana nabyo atabifitiye ubushobozi. Bashoboraga guhangana, na n'ubu biracyaba ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko hano nta masasu azaba hari, ndetse n'itegeko rigomba gutangwa wakongera kugaragara asa n'utera iki gice cyo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Republic ishobora kwemezwa. Hashobora kuza kubaho ikimeze nkaho ari ugushinjwa kuba yahungabanyije ndetse ubusugire bw'igihugu runaka. Ibi bikaba byaza gutuma afatirwa ibihano birimo n'ibikakaye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira, abo yari yiringiye basa naho batakomeje kumva diru ndetse n'ibitekerezo yashyiraga ku meza, aho izi karita za politiki zacangiwe asa naho yatoyemo iz'ibigarasha, maze M23 ikomeza kugenda imurusha ibitekerezo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Abaturage b'abakongomani baturuka ku butaka bwa Kongo, ni ukuvuga n'ababarizwa mu buhungiro mu bihugu bitandukanye, dore ko hari na benshi bari muri diaspora mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bitandukanye, Europe ndetse n'ahandi. Aba bose bakomeje gushyigikira ko iyi Kivu Republic yabaho, maze nabo ngo bakagira aho baturuka, kugeza ubwo batangira gukora ibikorwa by'iterambere, ibikorwa bitandukanye biteza imbere iwabo. By'umwihariko abanyamurenge bo baturuka mu bice bya Minembwe banyotewe no kubona ibice byabo byarabohowe, ndetse ibice byabo byongera kugaragaramo bababyeyi bagaragaraga ari abanyamasengesho cyane, ndetse n'inka zabo kugeza kuri ubu zakomeje kugenda zishimutwa zibwa n'izi ngabo za Wazalendo zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Amabombi yabarasheho igihe kinini cyane, bikaza gutuma imwe mu mihana yaratangiye kuzima ndetse yaramezemo ibyatsi, bitewe n'uko bamwe bahunze
ariko nanone bagakomeza kugenda bashimira Twirwaneho yakomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo igakomeza kugenda iburizamo iyi migambi y'izi ngabo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero bisa naho Tshisekedi nta bushobozi agifite uretse kugenda agerageza kumvishamo 23 ko hajya agenge k'imirwano maze ngo bakongera kujya ku meza y'ibiganiro. Ibisa naho 23 yahaze kuko byavuzwe kenshi ndetse byagaragajwe kenshi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange, nyamara bikaza kurangira aka gahenge k'imirwano aribo bakishe ndetse bakagaragaza ko bisa nkaho aba ari ibinyoma bya leta ya Kinshasa nk'uko byanagaragaye igihe haraswaga drone mu bice bitandukanye bya Rubaya, hari naho zahitaniye Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya 23. Ibi rero byose byabaye ari mu gahenge k'imirwano, bisa nkaho mu 23 kongera kwizera amagambo y'irete ya Kinshasa bisa naho bigoye. Ubu tuvugana rero ntabwo byoroshye. Kivu Republic yatangiye guca amarenga, ibintu birakomeye cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho batangiye kubwira Tshisekedi ko ashaka yareka 23 ikagumana ibyo bice kuko n'ubundi Kongo n'ubutaka bunini, igihe baba bakomeje kubona neza ko uru rugamba batazarutsinda. Maze Tshisekedi wavuga neza ko ibi adakwiye kubyemera kuko ibice 23 yahisemo gufata ari byo bice bikungahaye ku butunzi ndetse kandi akaba ari cyo yifuza nk'ingenzi. 23 iza gufata initiative ikomeye cyane yo kubagabaho igitero kandi cyageze ku ntego kuko abarenga 30 bahise bahagwa diregite ndetse n'abahakomerekeye ni benshi cyane. Inkuru zivuga neza ko haje gutangwa umusada w'ubuvuzi, ariko bisa naho hari n'abageze aho bagombaga kuvurirwa amaraso yenda kubashiramo. 23 yatewe umujinya ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo babivugwa neza ko nazo ziri gutegura igitero gikomeye cyane, igitero rurangiza ngo gishobora kuza guhitana 23 ndetse kikaza kwigiraho ingaruka zikomeye cyane. Amakuru aturuka Kabunambu ya mbere na Kabunambu ya kabiri biravugwa neza ko hari guhererekanya amasasu y'urufaya hagati ya 23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, aho bari kurasana bisa nkaho birimo umujinya mwinshi cyane. Buri wese ari gushaka gutanga isomo rikomeye cyane ritari strategique ryo gufata uburyo hafatwa ndetse ngo no kugira ngo baye bakirukana izi ngabo mu bice zerereyemo. Buri wese asa n'ushaka guhitana umwanzi. 23 iri kugerageza kwirinda kuko iherereye ku musozi wa Kabunambu ya mbere, ariko nanone ingabo za leta ya Kongo ziri muri za Kabunambu ya kabiri. Kuri ubu ngubu ahangaha biravugwa neza ko hari guturuka amakompura aremereye cyane, kandi inkuru zikavuga neza ko zamaze kodaringa igitero cy'indege. Bivugwa neza ko ishobora kuza kwifashishwa kugira ngo bahangane na 23 yamaze kubababaza cyane, aho yabiciye abasirikare nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu bigaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi bati umujinya urakubitisha iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri kwishora muri iyi mirwano isa naho iremereye, kikimara no gutakaza abasirikare bangana gutya. Baraza guhuzagurika ahubwo intare za Sarambwe zirakomeza kubacucuma ndetse zica abandi muri bo. Ni nako biri kugenda. Hahise hasohoka inkuru yemeza neza ko 23 mu bitera ingabo za leta ya Kongo zakomeje kugenda zigabaho yongeye guhagarara mu birindiro byayo ndetse yongera kurasa nta mbabazi izi ngabo nk'uko bitangazwa. Aha mu bice bya Kabunambo ndetse no mu bice bya Runingu ndetse n'ahandi haravugwa imirwano ikomeye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugerageza kugaba ibitero kuri 23. Bisa nkaho 23 yatangiye guca amarenga yo kwinjira muri umujyi wa Uvira nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage baravuga neza ko bariyeri nyinshi cyane zari zaramaze kwashyirwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu nta nimwe ikiyabarizwa. Haragaragara ahantu hasa naho ari urujya n'uruza, nubwo abaturage atari benshi bitewe no kwikanga ko hashobora kuza kuraswa kuko imisozi ihitegeye ndetse n'ibice bihakikije. Hagaragara intwaro nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya 23, ariko n'abari mu mujyi wa Uvira bisa nkaho bamaze gutegura igitero gikomeye cyane ndetse gisa naho cyamaze kunozwa. Bategereje guhabwa amategeko n'abakamanda babo kugira ngo bahite bafata umwanzuro wo kwataka. 23 iri kurebana ayingwe ndetse bacungana ku jisho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri muri uyu mujyi wa Uvira, aho isaha n'isaha hashobora kuza kumvikana imirwano iremereye cyane. 23 yataka uyu mujyi wa Uvira ku buryo buri officiel cyangwa se iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongera kugerageza igitero cyo kwimura 23 muri ibi bice nk'uko bakomeje kugenda babigerageza, nubwo bikomeje kugenda bisa naho bibagora ndetse bikagaragara neza ko iki gisirikare cyagiye kigorwa nuko 23
23 yamaze kwitangira uyu mujyi ndetse ijya mu misozi ukikije aho biri kubagora kugira ngo babe bahakurwa nk'uko bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo abarundi bagerageje gukoresha n'indege ya Sukhoi 25 nk'uko bigenda bigaragara, byaje kurangira iya mbere iraswe ndetse isubira ku butaka bw'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu babivuga neza ko idafite ubushobozi bwo kongera kuhahaguruka bitewe n'uko 23 ibiri muri iyi misozi bishobora guhanura indege yose ikoresheje amakompura asanzwe. Ibintu byagiye bigoriza ingabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibice bitandukanye byo biracyaberamwe imirwano ikomeye cyane. Nk'ubu tuvugana hari imirwano iri kuvugwa neza ko 23 iri kweregeza Kisangani neza mu nkengero z'umujyi, humvikanye amasasu menshi cyane aho abarindiye umujyi bamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasatira ndetse badafite aho kuzicikira. Ni ibitero bivugwa neza ko 23 iri kubikora kugira ngo igabanye imbaraga ziri guturuka hariya nka Ramforo ndetse ze no kuboroka zimwe mu nzira zizana ibikoresho hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi ikabikora kugira ngo ikomeze kugenda isa naho ikomeza kugenda ibabariza izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira ahangaha ziri ndetse nazica intege kugira ngo igihe cyo kwataka umujyi ize kuba ifite imbaraga bitandukanye. Naba ngaba badashobora kubona Ramforo iturutse inyuma iyo ariyo yose uretse inzira yonyine ishobora kuza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi inyuze ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba. Amakuru aravuga neza ko intwaro z'abarundi zikiza kuri ubu butaka ariko zitagaragara zikoreshwa. Benshi bakavuga neza ko zishobora kuba zibikiwe imirwano ikomeye cyane, ari nako 23 igenda inyuzamo ikagaba ibitero ahaherereye izi ntwaro nk'uko byagiye bigaragara ndetse zikamba zigenda zangizwa zimwe muri zo. Abasirikare benshi cyane b'ingabo z'u Burundi bakomeje kugwa kuri iyi mirwano, ho bivugwa neza ko n'uyu munsi mu gitondo hagaragaye imodoka zigera kuri enye zitwaye imirambo, ho bivugwa neza ko yari igiye gushingurwa mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, aho abarundi bataba bashinzwe kumenya cyangwa se batemerewe kumenya byinshi cyane kuri abasirikare babo nk'uko byagiye bigaragara. Byari bisanzwe bizwi neza ko abamapeti makuru aribo bajyanwa ku butaka bw'u Burundi, abandi bagashingurwa mu byobo rusange hariya ku butaka bwa Uvira. Ibyagiye binababaza aba basoda b'u Burundi. Kuri ubu ngubu haje kugaragara ikimeze nk'aho ari promotion niko twabyita, bitewe n'uko hajyanwa abasirikare bose batarobanuwe bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda bituma muri eta majoro y'ubu Burundi humvikana uruntu. General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeza kubwira president w'igihugu General Neva ko yakabaye agabanya umubare w'abasirikare ndetse byaba ngombwa kanabamara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitewe n'amabwiriza ndetse n'amasezerano yagiranye na perezida w'igihugu cya Kongo bisa nkaho ibi atabikozwa, bikomeje gutuma habaho kutumvikana hagati y'aba basirikare ndetse n'abayobozi b'u Burundi muri rusange. Igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutsindwa ndetse kikagaragaza neza ko imbaraga zabo n'iz'abarundi zamaze kuba ubusa imbere ya 23 yasaze yasizoye mu kibaya cya Rusizi, ikomeje kugenda yacucumiriza ingabo. Bongeye gufata umwanzuro ukomeye cyane wo guhagurutsa kajugujugu. Iyi ni indege mbi cyane y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi. Inkuru ziravuga neza ko iyi ndege yahagurutse kandi zari ebyiri zonyine zihasigaye bitewe n'uko izindi zagiye zigwa muri iyi mirwano, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyarafashe umwanzuro wo kureka gukoresha izi ndege kuko zashoboraga gushira nk'uko zagiye zigwa mu bice bitandukanye hafi n'ikiyaga cya Tanganyika. 23 yarazihahanuriye izihanurira mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagendaga bigaragaza, twagendaga tubibabwira. Kuri ubu ngubu indi kajugujugu y'igisirikare cya leta ya Kongo nimvuga iyi kajugujugu ze kumva indege mbi cyane yitwa Sukhoi 25 cyangwa Su 25 nk'uko benshi cyane bayita. Iyi yongeye guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya za Bujumbura, akaba ari naho yahagurukiye ije kurasa ndetse ngo no kurimbura ingabo ndetse n'ibirindiro byazo za 23 mu birindiro hano mu kibaya cya Rusizi. Ibi rero ntabwo byagenze neza kuko iyi ndege 23 yarashishije imbunda zikomeye cyane zirasa amakompura ashobora guhangana n'indege ziri ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Ahangaha rero ibi byaje kugaragaza neza ko iyi ndege yaje kuraswa ndetse inkuru zikavuga neza ko ikimara kuraswa yaje kuzenguruka igira ngo ibe yasubirayo, ariko yari yamaze kwangirika ndetse biza kurangira iguye mu ishyamba rya Mikenke nk'uko amakuru abigaragaza.
igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukorwamo nk'uko amakuru bigaragaza. Ni igihunga gikomeye cyane ku ngabo ziri kurwanira ku butaka ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko bari bazi neza ko izi ndege ariyo makiriro bari basigaranye. Hari hasigaye indege ebyiri nyuma y'uko izindi zagiye zangizwa, ndetse na drone zikaba zitari kubona uko zifashishwa mu buryo bworoshye. Ubu aho bari biteza amakiriro naho biranze, bisa nkaho iyi ntambara itari buze korohera iki gisirikare. Amakuru agaragaza neza ko M23 ibikoze ndetse ikaza kubigeraho nyuma y'uko indege yaturutse hakurya ku butaka bw'u Burundi. Indege za M23 zigera kuri ebyiri za kajugujugu bivugwa neza ko ikoresha zidaherereye muri ibi bice, yemeje kurwana y'ubutaka, ariko ikaba nayikoresha drone nk'uko amakuru bigaragaza. Inkuru rero ikavuga neza ko M23 nta yindi shuwa yari ifite uretse ko indege yagombaga guhaguruka amakuru yamara kuba yagera ku bari mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abari ku misozi ya Kabunambo ya mbere, bikaza kuba bisa nkaho byabaye nko guhuza amakuru ndetse mu buryo bwihuse. Iyi ndege ikimara kugera muri iki kirere yaje kuraswa, ndetse aho yatangiye kugenda iri gushya. Iyi ndege inkuru zivuga neza ko yashoboraga gusubira ku butaka bw'u Burundi kuko ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ariko bitewe n'uko yari yamaze kwangizwa, amakuru avuga neza ko byayiviriyemo guhanuka ubwo yakataga igerageza gusubira ku butaka bw'u Burundi, ikaza kugwa mu ishyamba rya Mikenke naryo ryegereye ibice M23 ikontorora, ndetse aho yabaye umuyonga. Bivuga neza ko yari irimo abasirikare bari kuyikoresha, ndetse binagaragara neza ko iyi ndege yarashwe itaratangira kurekura ibikompura biremereye cyane mu bice M23 ikontorora. Iyi ndege bigaragara neza ko yari yaje isa n'igamije kurimbura, kuko bivugwa neza ko iyi ndege ikirekura igikompura kimwe M23 byonyine ubu haba hari kuvugwa indi nkuru, kuko iyi ndege irasa iri mu birometero bya kure kandi ikaza kwegera igakurura amakuru atandukanye ayifata amashusho, ndetse ibishobora no gukurura amajwi ikaba yakerekana na systeme zikoreshwa n'igisirikare aho iherereye. Ibi byose ntabwo yigeze ijyana ubutumwa yarizanye, dore ko yanarashwe itaragera mu bice yagombaga kurekuriramo ibi bikompura byayo, ndetse dore ko aho irashe hahinduka inkangu neza itaka rikarenga ku bantu. Ibi byose M23 yabikoze, ndetse aho yabigezeho ku bufatanye n'igisirikare cyayo, ndetse na twirwanaho y'abanyamurenge nayo ikomeje kugenda yihisha mu kuboko kwa M23, igakomeza guhangana n'aba bacancuro ndetse n'izindi ngabo zari zigamije kuyirimbura hariya mu Minembwe. By'umwihariko abasirikare ba Wazalendo M23 yafashwe nk'umucunguzi wa Minembwe ndetse n'abanyamurenge, ariko benshi bakomeza kugenda bayobya amarari bakavuga neza ko M23 idakunda aba banyamurenge, ahubwo ngo leta y'u Burundi yikomeje kugenda ibashyigikira. Ibintu abanyamurenge bakomeje kugenda barwanya bivuye inyuma, ndetse bakomeza kugenda bagaragaza neza ko yitaza kuba M23 ndetse benshi baba batakiriho. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane, kuko izi ngabo zatwirwaneho na M23 bagiye bakoranaho. M23 yagiye ibafasha ndetse no mu myitozo itandukanye. M23 kandi yagiye ibafasha mu kubaha zimwe mu ntwaro z'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 ndetse n'izo mu bwoko bwa mitrailleuses nk'uko amakuru abivuga, ndetse zigira kuri ebyiri zagiye zifasha uyu mutwe wa twirwaneho kurasira kure Wazalendo zari zije kubahungabanyiriza umutekano. Imikoranire ya twirwaneho na M23 ikomeje kugenda igera ku ntego, ariko kandi M23 yo ikomeje kwesurana n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi, aho zongeye guhomba ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uretse kuba cyamanika amaboko, nanone bikagaragara nabi bakemera guseba bitewe nuko bamaze kwanga ibiganiro. Abarundi bo bari bakwiye kwikura muri imirwano bakoherezwa iwabo, kuko bisa naho iyi ntambara itabahiriye. M23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwindira iwarikare. Bigenze bite M23 ko ifashe umwanzuro wo kwa divansinga, mu gihe benshi bari bazi ko M23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko M23 ni ibice igomba kubifata, ndetse ikabifata bitarenze amasaha 24. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza.
ubu tuvugana M23 yamaze gufata batayo zigera kuri 2 z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando, ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikaze, dore ko arizo M23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza kuba cyabishyiramo imbaraga. Aha rero M23 yamaze kuzana izi batayo zo guturuka mu bice bitandukanye, ndetse aho bose gahunda ari warikare. Ndakubwira neza ko nyuma yuko Kisangani hagiye humvikana ibitero shuma bitandukanye, M23 yaje guca inyuma, ndetse biravugwa neza ko yamaze kwambuka uruzi abambere. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhangana na M23 muri ibi bice, ariko bisa nkaho babuze aho bafata naho bareka. M23 yagabye ibitero mu bice bigera kuri 3 bitandukanye icyarimwe, biri kugora ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. General Sultani Makenga yongeye guha itegeko ingabo ze. Ni mu gihe hari hashize ukwezi n'igice avuze neza ko iyi leta y'abaginga igomba gukurwaho ndetse mu gihe gitoya. Benshi bakavuga neza ko ibi ari murara ari guha abasirikare. Benshi kuri ubu bamaze kwibaza ibanga ndetse n'icyo yarabitse mu mutima we, ndetse n'uwo bari baravuganye ku buryo yarazi neza ko azerekeza muri ibice nka bya Warikare, ndetse agakomeza nk'uko biri kugenda bitangazwa ko M23 itagomba kongera guhagarara na gatoya. Imirwano isa nayo itangiye bundi bushya, ndetse bisa naho ibiturika biremereye byongeye kongera gukoreshwa. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kongera umubare w'abazarendo, ariko bisa nkaho ntacyo bari buze gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Warikare M23 irayishaka nyuma yo kuhahanganira n'ingabo za FDLR zihabarizwa nyinshi cyane mu nkengero zo muri ibi bice. Kuri ubu ngubu yafashe umwanzuro wo kwinjirana abasirikare benshi cyane nk'uko isanzwe ya advancinga mu bice bitandukanye. Ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC byari biherereye hafi aho. Abasirikare bamwe batangiye gukora amawuzdoro bahunga basubira inyuma. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi kandi biza kuvamo ibihano bikomeye cyane ku basirikare bamwe na bamwe b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bakunze kugenda bashinjwa guta urugamba ndetse no kuba basubira inyuma. Kandi amakuru avuga neza ko ibi bice ingabo z'abarundi zagiye zihagarara ndetse zikagerageza guhangana na M23 ntabwo zibirimo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi bisa nkaho zamaze kwegera umujyi wa Uvira nyuma y'itegeko rikomeye cyane ryo gufata Uvira naryo ryatanzwe, ndetse abarundi bo begereye umupaka wabo, ndetse abandi baza kurundwa Uvira. Bisa nkaho rero M23 mu kuza kunyuza ingabo muri ibice bya Warikare ribuze kuyorohera, ndetse na za Kisangani hose maze ikadivansinga ibiza guha avantage aba basore b'intare za Sarambwe bafatikanyije na Twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibyo yiringiye bisa naho ari byo byamutengushye, biri gutuma igisirikare cye n'ubwo M23 yaza kuba yongera kuba yatungwa itoroshi n'amahanga, igisirikare cye ntabwo kiri kuba cyabasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ngo baye bihagazeho mu gihe amahoro ndetse n'andi masezerano ashobora gusinywa. M23 benshi batangiye guca amarenga ko bashobora kuzisanga yafashe n'izindi ntara harimo n'ibindi bice bitandukanye bitari muri Kivu ndetse y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru ndetse intara ya Katanga. Benshi baravuga neza ko hari benshi cyane bakunda M23 ibizayorohera mu gihe yabigeze muri ibi bice. Ibi byose M23 iri kubitagetenga ndetse ikaza kugenda ikurura amakuru binyuze mu butasi, dore ko benshi bavuga neza ko M23 ibice byose iba yaramaze kugezamo, ndetse abatasi bakomeye cyane bagenda bavuga uko situation imeze. Ibi byose bikomeza kugenda bituma abasore ba advancinga. Ndakubwira neza ko igitutu gikomeye cyane cyamaze kujya kuri Tshisekedi nyuma yuko abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bya Masisi bamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane. Abari imahanga bari kwigaragambya ibyatumye amahanga yongera gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Amakuru aragaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Washington ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu Bubiligi. Abari mu Bufaransa nabo imyigaragambyo ngo ni ku munsi w'ejo, kandi zaba ari imyigaragambyo ikakaye cyane, aho bose bari gukoresha amagambo akomeye cyane bavuga bati Tshisekedi must go, aho bisa naho perezida w'igihugu cya Kongo aba baturage bose bamaze kumenya ukuri ko ari we ukomeza kugenda abaca mu ibice ndetse babibamo amacakubiri. Ibintu birakomeye cyane rero. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushye, amahanga yamaze kumushyiraho igitutu. Ibintu birakomeye cyane. Uburundi bwamaze kwifata amapfubyi. Ese biraza kugenda bite ko Uburundi busa
naho butari buze kongera kubona ibyangombwa birimo amafaranga yahabwaga perezida w'igihugu cyabo kugira ngo akomeze kohereza ndetse no kuba yarunda abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose kandi birasa naho mama 23 ari iri buze kubyungukiramo nyuma y'igihe cyari gitambutse nk'amezi 3 amahanga yose nta uvuga mama 23 neza ndetse nta uyicira karuru tegaho bifuzaga neza ko ishobora no kuva mu bice ikontorora. Kugeza kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. Mama 23 yongeye guhabwa avantage n'andi mahirwe aho bizagura Tshisekedi kongera guhagarika izi ntare za Sarambwe zamaze kwa advancinga zerekeza mu bice bitandukanye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bice bitandukanye. By'umwihariko ndakubwira neza nubwo wumvishe igisirikare cya mama 23 cyafashe umwanzuro wo kwa advancinga berekeza mu bindi bice, ariko ndakumenyesha neza ko ibice bitandukanye mama 23 irimo ntabwo biri kwibuza gucana umuriro ku ngabo za leta ya Kongo ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira habarizwa n'ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Ibiturika byo biracyumvikana. Abanyamurenge hakurya mu bice bya Puezero, Mikenke ndetse n'ahandi batuye werekeza mu bice bya Minembwe, aba bakomeje kugenda bishimira intambwe ndetse n'ibirometero ingabo zabo zamaze kugezamo umwanzi, kuko bisa naho umwanzi yamaze kugezwa kure. Abanyamurenge bongeye kuba babona gahenge nubwo biba bivugwa neza ko hari gutegurwa ibitero bya drone ziza kubarimbura, ariko bisa nkaho mama 23 ibi byose yagiye ibikavaringa kugeza kuri ubu. Igihugu cy'u Burundi ubusanzwe ntabwo cyari kiri mu ntambara nyinshi cyane nk'uko bitangazwa, uretse kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo mu buryo nabwo butafututse, kuko benshi bagiye bavuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'u Burundi bagiye bakorana deal zitandukanye kugira ngo aba basirikare b'u Burundi baze kuri ubutaka bwa Kongo. Batangiye mu bice bitandukanye bw'intambara yasaga n'itangira muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibice nka za Petit Masisi, ibice nka za Mushaki ahapfiriye abarundi benshi cyane, Minova, Sake kumanuka mu mujyi wa Goma, aho ingabo z'abarundi zari nyinshi ndetse zagiye zihagwa ku bwinshi. Ibi rero byagiye bituma bamwe mu bayoborana na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira neza ko bagabanya ingabo bohereza kuri ubutaka byaba ngombwa bakanazikurayo, ariko uyu mugabo ntiyigeze abikozwa. Kuri ubu ngubu rero nyinshi zerereye mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa neza ko Lady Tabara nibikomeje iki gitutu n'ibi bitero shume yatangiye ku ngabo za leta y'u Burundi. Aba basirikare bari ku butaka bwa Uvira bashobora kuza kuhakurwa maze bakajya gutabara igihugu cyabo, bakareka igihugu cya Kongo kigakomeza kugenda kirwariza. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo biri gusaba neza ko biza kuba ngombwa ko Lady Tabara yiza kuba imbarutse, kuko nubundi izi ngabo z'abarundi abenshi batangaza neza ko intambara yamaze kuzitsinda, kuko zamaze kugenda zigaragara mu mamodoka ya gisirikare, izindi zigenda n'abaguru, umuhanda urombereje werekeza ku mupaka wa Kavimvira. Ahangaha rero akaba ariho aba basirikare b'u Burundi bari kwerekeza kugira ngo baze kuba bakambuka basubira iwabo. Ni imirwano ikomeye cyane yakomeje kubera mu bice bitandukanye, ibice bikikije uyu mujyi wa Uvira, aho mama 23 yamaze gucana umuriro ukomeye cyane. Mama 23 guturuka mu kibaya cya Rusizi ndetse ikagenda ihatana za Kabunambo, Kiriba ndetse n'ibindi bice nka za Sange, za Puezero ndetse n'ahandi. Bisa nkaho ingabo z'abarundi zananiwe ndetse zitagishoboye guhangana. Amakuru kandi aragaragaza neza ko ushinzwe ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Uvira yamaze gutanga raporo hakurya ku butaka bw'u Burundi, yemeza neza ko igisoda cyabo gisa naho kitagifite imbaraga bitewe nuko cyamaze gucika intege, bitewe n'umubare munini cyane w'abasirikare bamaze kugwa kuri uru rugamba, ngo abasigaye basa naho bamaze kugenda bahamuka, ndetse ibyo mama 23 n'izi ngabo za twirwanaho byagiye bibakorera. Amakuru akavuga neza ko bitewe nuko abakuru umubare bayoboye urugamba nabo bamaze kurugwaho, ibi byagiye bica intege, byakubitiraniraho n'ibikoresho bidahagije, ndetse nubwo bavuga neza ko nta gahimbaza muziki ndetse ko n'abaguye kuri uru rugamba nta kintu gisa n'indishyi z'akababaro zihabwa imiryango yabo, bamwe na bamwe batabazi naho baherereye kugeza ubu ngubu. Ibintu byagiye bituma igisirikare cya Kongo ndetse gisa naho gisigaye kirwanana ubwacyo, aho abarundi bamaze gusa n'abikura muri iyi ntambara, bagenda bicuma bigira inyuma batagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'izi
wazarendo n'abandi bacancuro batari benshi cyane bazahangana na M23. ni ibintu benshi bavuga neza ko bigoye cyane bitewe n'uko ingabo z'abarundi ni zimwe mu zafashaga iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba cyagumana uduce by'umwihariko uduce dutandukanye, nubwo byarangiraga batsinzwe ariko babaga basa n'abagerageje kwirwanaho mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo kuzitsinda bisa n'aho ari ibintu bitagorana cyane. upfa kuba wafashe initiative yo kwa divansinga bahita bakura amawizoro ndetse basubira inyuma birukanka cyane, ibintu bigaragaza neza ko umujyi wa Uvira ugomba guhita ufatwa nta ngorane. Gutumiza ingabo za leta ya Kongo zirukanka ndetse na FDLR dore ko ari nayo ibarizwa muri iki gice ubwo intambara yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba FDLR abatarahunganye n'igisirikare cya leta ya Kongo bahungiye muri ibi bice by'amashyamba ya za parike ya Virunga ndetse n'abenshi babarizwa ngo muri za Nyiragongo nk'uko amakuru abivuga. Aha rero M23 yahise ibafungira ikimeze nk'amazi n'umuriro, iboroka inzira zose zishobora kugerayo dore ko ari na kure y'uyu mujyi. Bivugwa neza ko bisa nk'aho ari ibyabagoye cyane inzara igatangira kubatsindayo, bakaba batangiye kugenda bagaba ibitero bigamije gusahura, ariko M23 ikaba itari kubemerera na gatoya ko bashobora kwinjira mu bice ikontorora ngo babe bahungabanya umutekano w'abaturage. Ibintu bisa naho mu mujyi wa Goma bimaze iminsi igera kuri 3 abaturage nubwo baba babona neza ko ari ibintu bitabateye ubwoba, ariko bivugwa neza ko udutero shuma two twagiye dukorwa n'abazarendo barimo n'ababarizwa mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma basanzwe ari abaturage ariko kandi bafite ideology y'intambara ndetse no gusahura, ndetse aba bahitaga bafatwa. Amakuru akemeza neza ko intwaro M23 kimara gufata uyu mujyi wa Goma zabarizwaga mu baturage zishobora kuba zitarashizemo bitewe n'uko hakozwe ikimeze nka fuyi gusaka ndetse no kubabwira neza ko bagomba gusohora intwaro bakazirometa ibintu bikigendwa. Bisa nkaho hari zitarashizemo bitewe n'uko hacyumvikana amasasu ariko make make nk'uko amakuru bitangaza. Izi wazarendo ndetse n'abandi bafatikanya bakomeje kugenda batungurwa ku buryo bukomeye cyane na M23 isa naho ibi barimo ndetse basangira, aho bivugwa neza ko harimo abaturage benshi cyane bagaragara nk'abaturage nyamara ari intare za Sarambwe ziba zineka makuru mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma amahoro arahinda, ndetse ntabwo ari mu mujyi wa Goma gusa, uzamutse na Sake hakomeje kugaragara amahoro ndetse na za Minova ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Aha Minova bariyeri zari zarazengereje abaturage nyuma y'uko M23 yafashe uyu mujyi wa Goma, bisa nkaho byabaye amateka ahaberaga gusoresha ku buryo bukomeye cyane. Uyu mujyi wa Goma watangiye kugaragaramo inzara icyo gihe, kuri ubu ngubu iyi nzara yabaye amateka bitewe n'uko ibice bisapurayinga ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye muri uyu mujyi wa Goma biturutse mu bice abaturage bahingamo, bisa nkaho byari byaraborotswe n'izi wazarendo zabasoreshaga umurengera ndetse zikabambura. Ubu rero abaturage batuye mu mujyi wa Goma barishimira ibyo M23 yamaze kubagezaho, ariko kandi bakomeje no kwiyereka urukundo kuko bisa nkaho ibyabaye ku munsi w'ejo byo kwifatira abari baje kugaba ibitero, bisa nkaho bari mu bitero bigamije gutera ubwoba, aho bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa AK47 bari ku mamoto abifatiwe n'abaturage babarambika hasi ndetse bahita bahamagara M23 yari hafi aho. Ibintu byashimishije ndetse binagaragaza neza ko iki gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje gutanga isomo ndetse no gukundwa ku baturage. Ibintu bisa nkaho rero bitoroshye mu bice bitandukanye uretse mu mujyi wa Goma. Nanone twakubwira neza ko mu bice bitandukanye byerekera mu bice nka bya Kisangani igisirikare cya M23 gikomeje gukoresha strategies zazo zose kugira ngo kiburizemo ibitero byo mu kirere by'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana indege z'igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'uko aho ahenshi zahagurukiraga hamaze kwangizwa n'ibitero bya M23 byari bigamije koko kuburizamo iyi migambi mibisha yapangirwaga muri ibice. Bisa nkaho ikirere cyera ndetse abaturage bavuga neza ko nta drone zerutse kurasa mu bice baherereyemo bitewe n'uko M23 yamaze kuboroka ndetse isa naho iburijemo aho yishe gitera kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira umutekano. Ntabwo ari Kisangani gusa, nanone na za Rucuru FDLR ikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije, aho M23 ikomeje kubacanaho umuriro, aho bakomeza kugenda bimukira ikabakurikirana bagakomeza kugenda bacikamo ibice kugeza ubwo bivugwa neza ko bamwe baza kwiyambura imyenda babambaye isa n'impuzankano ya gisirikare ariko kandi idasa bitewe n'uko hari abakoresha ibyo babonye bakaza kwivanga mu baturage. Igitungurana nuko abaturage nabo bakomeje kugenda batababanira ndetse bakabata hanze. Ibintu bikomeje kugaragaza neza ko M23 yamaze kwigarurira imitima y'aba baturage bo kuri ubutaka mu buryo
benshi cyane batatekereza. Ibintu rero bisa naho bitoroshye ku mpande zombi, aho igisirikare cya M23 gikomeje operasiyo zitandukanye mu bice bitandukanye. Nanone benshi bakomeje kuvuga neza ko M23 iri gukora akazi gasa naho kadasanzwe mu bice bitandukanye by'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ubusanzwe ntikunze kugurutsa drone mu bice bitandukanye, ahubwo ishobora kuzikoresha mu gihe cyonyine ishaka kuburizamo ibitero biri gutegurwa, by'umwihariko ibizakoreshwa mu kirere. Izi yarazikoresheje ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ahaturukaga ibitero bikomeye cyane bije kwibasira ibice nka Minembwe ndetse n'ahandi abanyamurenge babarizwa nk'uko byagiye bigaragara, ndetse no mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bice nka za Puezero. M23 mu kubona neza ko izi drone zayizengereje, yahise ifata umwanzuro karabutaka wo kuza kwataka, ikaza kujya hafi y'ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikaza kugurutsa izi drone zahangije ku buryo bukomeye cyane umurindi wa drone ndetse n'izindi ndege zahateguriraga urugamba. Biza kurangira uburijwemo ku ruhande rwa M23 ibonye intsinzi gutyo yo kugabanya iki gitutu cy'izi ndege z'igisirikare cya leta ya Kongo, kugeza ubwo hari hasigaye hasabwa guhagurukira ku kibuga cy'indege cy'u Burundi i Bujumbura kugira ngo haze gutanga umusada. Ibintu byakoraga izi ngabo za leta ya Kongo bitewe nuko M23 yari yaramaze kuba naho ibashegesha. Kuri ubu ngubu nanone ibitero byari biri gutegurwa bisa nkaho byahise bihagarara igitaraganya, ndetse naho byategurirwaga hamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane nkuko biri kugenda bigaragara, ndetse ibintu byamaze kwemezwa n'igisirikare cya M23. Ibi byose bakavuga neza ko ari ibitero byo kuburizamo ubushotoranyi bikorwa nk'ibitero shuma, ariko noneho iki cyo cyakozwe mu buryo bwa operasiyo ikomeye cyane, dore ko cyageze no ku ntego zirenze imwe nk'uko amakuru abigaragaza. M23 yongeye kwesa umunyana nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yongeye kugaragaza neza ko ibihari ndetse itigeze isinzira. Ni mu gihe nanone tumanutse tukajya mu kibaya cya Rusizi, igisirikare cya M23 cyongeye guhangana n'ibitero biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo, byongeye guturuka mu bice bitandukanye muri Kabunambo ya kabiri, ndetse aho M23 yagerageje guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ziteye kuri Kabunambo ya mbere ku musozi muremure, ariko biza kurangira hari ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi banyuze mu kibaya M23 itigeze ibona, ndetse aho bari batangiye gusheringa mu kibaya M23 iherereyemo. Nituvuga mu kibaya cyangwa se muri Plaine de Rusizi, jya wumva ahantu hanini cyane harimo n'ahatuwe, ndetse kuko benshi hari igihe bahumva bakagira ngo ni ikibaya kirimo ibibaya ndetse kirimo n'imigezi, kirimo n'ibishanga, ariko bigaragara neza ko ari ahantu hanini cyane harimo hatuwe. Impamvu nuko haturaniye n'iki kibaya hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. Impamvu rero byagiye bigora iki gisirikare cya leta y'u Burundi kuba cyahakura M23 ndetse gifatanyije n'izi ngabo za leta ya Kongo, nuko M23 yagiye igaragaza neza ko ihatsimbaraye, kandi imisozi iri inyuma y'iki kibaya yose ni M23 iyikontorora, aho biyorohera kugira ngo ibe yahangana n'izi ngabo zigituruka kure, ndetse ikaza kuzisheringa ku buryo bukomeye cyane, maze abari mu kibaya bakaza kuba bafite umutekano ndetse bagahabwa amakuru y'ibigiye kuba kuko baba birebera kure. Ibi rero byagiye bigora izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse n'abacancuro bagiye bagerageza kugurutsa drone hano. Bivugwa neza ko M23 yamaze kwashyira ubwirinzi bw'ikirere nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bisa nkaho biri kugora iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iri guhangana n'ibitero, ariko nayo iri kugeraho igakora ibitero bikomeye cyane biri kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Tunyuze mu bice bya Puezero nanone, ariko ntago twakirengagiza ibice bitandukanye nka za Sange na Mikenke, aho M23 imaze iminsi icucumira ingabo za leta ya Kongo, Abarundi na Wazalendo. Kuri ubu ngubu yongeye kwa divansinga nk'uko amakuru abigaragaza, yongera guca muri iki kibaya, iza kugera mu bice M23 yagombaga guhanganiramo nyine n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho yaziteye. Amakuru avuga neza ko habereye imirwano, biza kurangira izi ngabo by'umwihariko iz'Abarundi zisubiye inyuma, ndetse ziza gukora withdraw, ariko M23 ya divansinga ibasubirana inyuma. Ibintu bivuza neza ko ingabo z'u Burundi zongeye kugorwa ku buryo bukomeye cyane, aho hari kuvugwa n'amakuru y'uko zishobora kuba zigiye kugabanywa kubera ko